Saddam Nyaga, mimi sasa Sasa nataka munisikiza na munisikize vizuri sana. Kwanza niweke kamera vizuri. Wanaume, rule number 1, nikiwa kama msanii Saddam Nyaga. Usijaribu kutumia pesa na mwanamke ambaye unajua uwezi muoa, sikudanganyi. Unasikia? Usiharibu pesa na msichana ambaye unaona asifu, unadauti sana huyo demu utamuoa. Jambo la pili, kwa akili yako usiwahi register ati ukiachwa na demu fulani ama kukosee utakuwa stressed. Hapana. Kitu cha tatu, usiwahi muamini mwanamke hata kama mmezaa na yeye. Never, usiwahi. Wewe kaa ukijua uko 50-50. Na wanaume nataka niwaambie kitu moja siku ya leo. Kama uko na mwanamke mmoja ambaye unadhamini kwenye maisha yako na kwenye akili yako, I think your mental stability has got a problem. Kama wewe ni mwanaume na unajua tu uko na mwanamke mmoja ambaye unapenda, akili yako iko na shinda. Iko na kasoro na si ule wa Ukambani. Iko na kasoro kubwa sana. Mwanaume anafaa kuwa na wanawake wangapi? 3. Mwanamke wa kwanza, huyu ni mwanamke ambaye uko sure ni wa nyumbani. Amenizalia, tunaitananga mama nani na baba nani. Mwanamke wa pili, huyu ni wa kumaliza starehe na shughuli na yeye, kweli kweli, kukula maisha. Yaani wa nyumbani akikuchokoza, huyu wa pili sasa unaendanga kwake kustareheka, to reduce stress from your mind. Mwanamke wa tatu, hii inakuanga spare, ni kama by the way. Na wanawake niwaambie siku ya leo, mwanaume anakuanga sure, huyu bibi yangu akikufa saa hii, nitaoa nani next? Mwanaume anakuanga sure, huyu bibi yangu akileta cha Wangare cha Kisirani. Eno ita kwa Rovingas TV News from Saddam Nyaga. Yani karibu muthikiria mutambo ri wa Rovingas TV. Urio vingoretwo ni musanii Saddam Nyaga, kamwana kuma mbere burori ciara. Arume agikorwo wina mundu mukomu ore wendete, uria ureririria, I think your mental stability has got a problem. Mundu murume arenda korwo ena akasio akathatu. Nina mwerethia ni ya wira uriku. Mundu muka wa mbere ucio no uria mwitanaga nyino angania na etho angania. Ni turagwatanira. Kangwenda kumwira muthenya wa muthi, mundu murume akorwa meciria ri maku ni mundu mukomu wigite, kiongo kiu giaku kina thina na ti nini. Mono tu. Na undu karo itikia no rimo wengi arume mureka ati mwathi bare gotire next of king urekira mukaguo. My friend, wano gikagura mugunda utigitikire wandikwa na mwana waku, ni wandikwe naguo muciari. No kusaga mwana kivenwa ni nyina twendie mugunda, lakini agu anaga kua mugunda ucio no akathi goca wanoga kua agwe na authority agwendia mugunda ucio mari cioke gwake, lakini mukaguo no aenoke na akera mwana endia mugunda tuthie wetu. Akili mtu wangu. Saddam Nyaga, mimi sasa kamwana kuma mbere burori ciara na ndu arume ni mwere muthenya wa munthi nuisi ndice kana wanamenya muci uria ogana gwatingania no ekarirwo ni muka akianga muci ucio koragwa wendererete gukira andu aria wigucaga ati ni matwaranaga muci guothe mundu murume athaga mundu mukoke igwa muci ucio mundu mukanda aragia muci ucio nduendereaga no nukuona muci uria wiragwa ati muthuri no ekarire muka manga muci ucio wendereaga kagurithio rorie wega kundu kuria gugweta kwa muthuri no aragia gutiendereaga. Nturagwatanira na rumenderea wikarite bandu uguo ugerie kwiyuria atiriri geria kuba mukaguo gitio munana korwo no kugura na ria kairi. Tafadhali wanaume, tafadhali ninamuvoya ni ta Saddam Nyaga, ndukareke mukaguo amenya umbaga mundu mukori kwari wa kairi anakavia kamenya ni mwaciarie nake no igwa tiga metekageria gwakere, lakini no ice mundu no itururaga akionoria. Tafadhali arume muthimwe karendi mundu mukore wa mbere muvegitio muno wanogikwa na wingi muthakatia wanakoro kavia natia mungi ucio waguri ari wa mbere aguciarira ciana either ni cia theremire itia therema ucio no mukaguo muvegitio na watu kumwikania matharau gundu ataramenya mundu kiriro gia ongia ni kithuku. Nikona garume ngi by the way nona gataru mundu murume watigirwo ni mundu mukwa mbere wa kairi ndaguranaga eka aumbanaga agitiga kwa niki tondu kuri ruboro inwe ni smart boy wanjagiri na ati eritu aria ananekara nao magana nenena kiriro kiao mona gata kinyumaga buba kiu nikio kiumaga rume buba riu Saddam Nyaga.